chakone Gubedo ki gulu city kama Dwogo padano manene dwi pakony omako gi tiente ka kilo yum ich maduong dok maduong utwal nena ti nena ni CLAUDE OMONA berki kera melok ki Stella Lalam en tela wi dul padano ma gudwogo ki lum Amerika wana video ni kada ko dugi wano dano maduong ma gudwogo ki bot Joseph Kony nena rio adek bukarangej Pamera chak macam diet pa jema beri lum ingeo pilok meno ana ngeo kidugo pa Johnny ki welcome ngi neno ma gi beru ka kwero kere ki mau ene ki welcome ke i do Uganda i Entebbe airport ya ma chinwa yo actually chalo ngat ma neno no katwer pa victims anoni chinwa yo madeda pien kar malach mo bero kanok mauno watika mero ne umigi wa mero budu tienga pien ko me do tek twal ye lu kene no lo ngeni lo tiena go to ko eno by kit mala chweji bo kere kijimine dok ko bero ki ngem twal ni lo tiena budu chalo one of the lo tiena budu ngara chel o a ko nyama ma wachera wa meeting the family from Nyama actually pegiti giyeyo ni meno ero ne oberu la tien gi kome mo dugu ero no ngo yugo lelero ma bera bia ni family bukene ma pol mo no ngo yugo mo lel pango lo tien gi ero no ti Gubedo ki winyo gi tuon ngeng tutwal matut mio wero wiya po e karma ana dugu lugangwa mago biro kanena go wachino no gitamni go no anda to piero na atira de da mwagapa no pego twero bia mani ana twero won eto kite kola chwe dogu neno ana dugu ma kuma beni yot okay jomo dugu ni gitie gi pier biche wiya che luteno te kena di luteno ti pier de wiya de I kin jogo dugu Kirong mon mamegi pole weng pegitie mon magi aki do Uganda ka onyo iya choli la ka enini pole weng gitie joma agi Congo gi Central Africa ma kai neno gien uye me bino kilo tieno wagan kien ingira machalo dago pola karne ki way mon bero ka moy ken kien ka ikero ni intie ka monani no inone pirate bello kokore si o mio wera da moni no go kwanyo kar gi me biro gi chokgi ganga chokgi kien ka ono gero bijemo me dong ino ma megi kuno yes itamani ka gwak nyol jone gudu chene community gudu chen gang omer ki jolki omer genango omer gamente tim mene di meno kian gucha no kwa mayot gamente jologi kelogi karwoni wa gi jologi kagwa ke chwalogi rehabilitation center money no konguri ko jologi machalo kaka chuli danke wa madil tika wan matika chwero chwin wa matek machalo kaka especially machalo 115s piene karwoni dongiti giteme ikirgi manyuti ni lutero madong lu ba miyo gudu chen nyame giro bi jolo gini ni ana lego ni ku moni mati ken gini miro go yen yo mamuol mache mechugune meno peko mache peko mo kene luoro na dong tie kaman lo kangom kien kineno mod kuberichani wacharo ngomo weng wan kaka chuli jomo kene gitigilo tena bich jo kene gitigilo tena bichen mabere ikin gini pengere kwa mogo no wori lu nyoro gi kome dota no wori ga yetie so wori ni en matini giro bibero gi kero me jolo joni ingom go bineno ni joni do ku kelo pego do bodi kido lega na bod gamente tini mier gen go neni gi kero budget mo pilotiro ni en men machana metimo ngwa
ka dong latin mony ni kere ni gwak no dong kino ni family ne dong uchar ngomo wen unyo dong family eni dong pere wen dong gena mero gamente dong will ire ngom kamo ka eno ka giseto lingo lo tiro ni eno ni iye yele woman be tie mene ni meno ngol mati ki kenme waka won jama do ki i mon pa elana ute lo man we parliament da mer ni meno oloto ngaramo mero bet kono ma chumpi won ni parliament lok man o kwene ni lo ko ngol mati nen chala fotier ma chien i lo Uganda omyo wero pegiti ready yeto twal awine bene meno utika mer meno oloto ngara chat ki kenwo o chero chumpi won i parliament ma chalo MP mano chumpi won piano o man o mero o ta o pingo ko man pingore wano mero eno ni pien wanera nywane da ko kar malir kar pien ki nero mota wano chwaro per waga wa mero ni kagamente ye mero ki mini wa rooms making one more dero chan con victims ki ko mo dero chan la wango beri parliament onyoka ko gamente me Uganda otima pointing la victim chachiel men neno twer pa victim men lo Uganda wero chwalo ko obero yon onyo jomo mano chumpi wan ma bero bed victim pero obed ni ngat mo ma pa yeno pengeo miri ma victim do te kamne ana foy be madam Avoid it well CLAUDE OMONA mekeli wachel ki dwon eno sa dadi longi ni Sara mundo confusing ani ya ti abega lo Sara ni pat mana kati lo in isa la mega Stella Lalam lo very good points pat kong ma chel kong excitement ni dugo padana mano ke go confirm madong kubeti ku gana ni lo tiana gi dong ruwenyo pe mwaka chok makar ka bebe piario pat atini ti udugo yum HTA en roje madwong bene wi kita inara la mega te wachine ke Stella Lalam kong ma chel kong lo tiana budu ka kwene mpere gubedo ki ko matie iken families lokom kit me settlement ki en kit lok me kebe makumbeti inano Stella Lalam tika wachine ni so yum ich mertie by the other things beyond dugo enama wati nano nani Emma atame Stella lok maduong chako wachilok lumegawa magudugule mia chiel gudugu be la chuji dwogo gi gan ento pero magen gi bo yokke kwede o beru dwong loyo ngoma no gen gi gero piem mi chakode I perspective pa chiek mi transitional justice kin ma je munya law ko ki ora bonno bat ma makati waji kiti mero kar ki gena kloni trust funds for victims lim mi konyo dano ni ene lim ma pubu chodire lim ma pubu chodire maja pubu choy mwara eni nye mwara manyen kanu tiene ene tieba ema jomo dogo ni the first rehabilitation process maki tergi ni koro ki tergi kamone petitono ne magi ake kuno ne ki tergi don kama miro go chaki ko oge romo ki refugees ema refugees ko bini lobo kany ki kero gi kamone makloni holding center gebero kuno tabera tiel tabera rio inge tabera rio ki chero ki nyoto ki wachi neno ngom eni wundo bo bero kany o wek neno gi to ko kamagiro go beri ye chuchot pidere bero kamale itika yinyu ko itika yinyu kama miri dog ye ti chero bod wat me makire be wat me mu fonyo jok wat me mu timo gerango la kodi what any bero pe ento ma megwani ema ini dugu ibeni rehabilitation center kadong jo gango biro gami kake wegni yak but amir kan wala rekum aspect may nano Stella waji kenya lam ni joni ma lumegwa magudu lumegwa magudu kilome peguti dugo kange ti dugo mon gi kilo tange pola mona be ga dan mage ake Congo ki Central African Republic kadong ngar mo dugi gange mangom pere po dugo kana ba du kilo tanga ngwan kanyone per Oloko dugo kene waje o kangoma woro cha ngoma omyero cha
It is a big issue, Pat. Mamiro pekinan beyond. Of course, wa yum iti ento merkinan. U yoro kichak nano kit yango makirama rehabilitating dana maduguni. Ena wachi luar na madit o wega chaoni. La cho dugu gang, u dugu kidaro, u a yang pikingeyo, kumeri gwao o, ngom kwa arbene kicharo, ngom mati ati ma mirgo keme yepe, mente kitika lekone ni mirokaro me chene, weke nene kachene ene rakonyogi to settle them up. Ena ngeyo kita jimi jor pagamente woro kwere tiaro mot. Kuro kiare michu inchake kikenyo. Ngarmo chawre gwe kanu padugi. Kana bet kuja. Ento wa mero wachigini udugu gang. Penwa ke yego gang. Peti ngarma kenyalum. Lotina makenyalum mene kitika yele munya lam ki kokoni. Ni lotina ma mero kachungi. Kachungi kama kiboli pengi. Kachungi kama diri ke kano ge ye. Ento ngarma peke identity ema. That's a big problem. Mirio look at the missing persons o ilega make lorini menene kan ke ne dano PRD ti jo ken make kero nyingi ken jo mota ento roba furu gwa ko gi kete munyi ki wajini donc the missing persons after all these years what in some of the missing persons tika dugu gang ento ka chiek mati ati pe maramo konyo kit mi doro ko gi dwako gi line chi beru tek dugu chen ilok marketing wachane and first time ma chero kene gang I had stayed a lot ma pa chero gulube pa o pe loka lwenje koro gena ngo wot ge wago bi dugu ma dugu gang ko ni ala ten ko dugu gang koro ke nyoro tong gwero koro ke tim ngo tim te kwaro that is culture pa chuli ma ke timo ko de eto in ko ke joli gang te kwaro ma megu pe lo diru ma megu pe dola makra ci woni dugu en pe dano mo biru jolu pe aya dano me kini tiki perception o dugu ki ngo tikene ke mar jo matiki chene ba o we ko ngaro a ke wa mo yu furu dugu ki London dano wen tingere London chene ti che chako ni ki futi mo ento enu dugu ke mo o dugu ki chene no ke lo tene o ke lo ko bo ngata romo ci bi pe ento wachi humanity twin dano miro lokke ni dano ene lonyo ene maki wajini chene tie nyungari tiki chene petero ngarmo kan kamo donc gina pera tek bora yeni kongwa julu ma kon kita giti kwede kiri wa Yesu o wa Bible ni when I was hungry I was given food when I was naked somebody dressed me up any Bible nan kiri mago biro mo nero ko wa mi bon wa kumge wa jorgi ki lier mon erne wa nyutgi kachu era ka wano neno ki tebi wa ci rehabilitation bi doctor era wa ati wajini kumbere yum iti era tio ma duong ma mer kitem e yunge dugode kitme ke chimotok tio be keneng lu rok sor metti ki nying en era mon ma ke dugo kede makaka ge pat beron bera yelo ngoma mero gudu settling beron duga yelo so kumbeti je madwong matich meta madwong ket me changing mindset ket me jolog lu mege wa egene way